Merhaba arkadaşlar, 10. dersimize hoş geldiniz. Geçen sefer yani geçen 9. derste neler işlemiştik onları bir hatırlayalım. Neler öğrendik yani bunları öğrenmiştik 9. derslerde ve en sonda öz değerlendirme yani بوتوجیکی خود به خود هی دوستان عزیز السلام علیکم خوش آمده. خب درس نهم یک بار به خاطر آوریم چی ها کار کرده بودیم. خب در اون درس neler öğrendik گفتن یک قسم بود در اونجا جمله ها رو پر کرده بودیم و بعد چغول اکی گفتن یک قسم دیگر بود اونها رو yani şekli cami kelime ها رو پر کردیم و doğru yanlış kısım ها رو پر کردیم در پایان باشد öz değerlendirme yani خودبهاتی قسم خودبهاتی بود اونجا رو اون رو کار کردیم. خب در این درس دوام میدیم دوستان عزیز. خب در درس دهم چیا کار میکنیم؟ خوب الان شروع کنیم. خوب در اینجا قلمم رو عوض کردم میخوام رنگ سرخ رو گیرم. خب دوستان عزیز از طرف شما نیز طلب زیاد میشود که بسیارتر کلمه ها گوید. من نیز تلاش میکنم که کلمه های زیاد گویم. خب باز از شما خواهش میکنم که برای بسیارتر تستر یاد گرفتن با این واسطه این درس ها آموختن تا ممکن است اما آهسته دوستان عزیز. اگر شما که خواهید تستر یاد گیرید از شما نیز خواهش میکنم که در اینترنت بسیار کلمه ها آموخته میتوانید دوستان عزیز. کلمه آموزی یعنی همه جا پر از کلمه است. من با شما حرکت میکنم که یعنی دل بلیس یعنی گرامر زبان ترکی را یاد گیرم و نیز کوشش میکنم که بسیارتر کلمه ها گویم. خب دوستان عزیز کلمه لیستesi yani liste yani liste kelime ha. Devam edelim isimler yani nom ha. خب من نمی‌نویسم دوستان عزیز çünkü وقت بسیار می‌رود. ad nom yani senin adın neydi? Senin ismin ne? Senin ismin ne? Yani nomi tu çiz. Ağaç yani çiz درخت. alkol میگیم اون نیز yani spirtnoy. Almanya, Alman, anneler günü, Ruzi modern, anneler günü, acabo میگیم با ترکی. arkadaş با ترکی چی میگن؟ دوست، جوره. خب avukat با ترکی advokat. Avustralya با ترکی az yani kam. Baba yani پدر. Bahçe yani bo, balık yani mohi, banka yani bank, bardak yani fincan, bay yani canob, bay yani hay, bayan بخشش دوستان bay yani canob برای مردها, bayan برای زنها, bayram, id, bebek, kudak, bey, canob, bilet yani bilet با ترکی bebek گفتیم کودک bilgisayar کامپیوتر bulaşık yani pasuda با ترکی yani کاسه های ناشتا میگیم pasuda با ترکی نمیدونم چی میشد yani büro yani büro yani misal جای کار yani جایی که advokat ها میشنن اونجا büro میگن misal ofis فهمیستی ofis büyük yani kalon cami yani masjid cedvel yani cedvel, ceviz, çormaz, çamaşır yani libosهای چirkin رو çamaşır میگن با ترکی این رو نمیدونن libosهای که چirkin هستن اونها رو با برایشتن آماده کرده اونها رو چی میگن؟ çamaşır yani çamaşırlarını getir yani دخترم libosهای çirkinat رو بیار و oğlum çamaşırlarını yani şekli cam lerlerini yani az önce tülerini kuş mekrem ve çamaşır yani çamaşırlar oldu. O zaman çmeşe çoğul meşe. Ders güzeşte doğru. Çanta yani sumka. Çarşı bozor. Bozniz pazar meguyan. Xu çay, çiçek, göl, Çin yani Çin bu toçkiniz Xitoy. Çocuk niz kudak. Çok yani çok بسیار defter deniz bahar ders doğum günü ruzi tavallud در بالا چی بود anneler günü bak gün yani ruz doğum ruzi tavallud doğum günü doktor
doktor yani doktor, dolap yani şifoner, düğün yani toy, eczane yani apteka, ekmek, non, elbise, libos, elbise, libos. خوب elma. خوب چرا این رو elma خوب بلکه رنگش رو عوض کنم باز نشد. خب این رو گیره elma, سب، ekmek, non, ev, خانه، fare, موش، فندق. دوستان عزیز فندق در این رنگ چهارمغز یک نموز فندق میگن. در جای خود من هیچ بار راستی گپ ندیدم. مثل چهارمغز است، کمتر سخت‌تر است و یک مغز عبارت است فندق. پیسته نیز نیست دیگر. راستی گپ در جای خود من هیچ ندیدم. فندق یا یک نمودی چرز یعنی چرز میگن. اینا همون چیزهایی که سمیچکا و پیسته و بادام را اینا چی میگن؟ چرز. چیز همون میوه های خشک را چرز میگوین. خب این مثل همون یک چیز است. فرچه یعنی شوتکه، فیلم یعنی فیلم کینو، فرانسه فرانسه، فوتبالجو یعنی فوتبالجی میگن کسی که فوتبال بازی میکنه، گارسون افسان، göz چشم، گل یعنی گل، güzel یعنی زیبا، güzel hal yani خاطر، durum، halı yani kolin, hanım zanak، hanım خانم، hastalık بیماری yani hastalık. دوستان عزیز مثلا چی میگن؟ الحال کرونا ویروس موجود است. چی خیلی میگیم بودی؟ şimdi koronavirüsü mevcuttur. Şimdi yani hazır koronavirüs mevcut است. Şimdi koronavirüsü mevcuttur. Değil mi? Şu an koronavirüs mevcuttur veya şimdi koronavirüs mevcuttur. Khub havuç sabzi. Havuç yer misin? Sabzi mekhuri. Havuç yer misin? Yagon kas ro pursem agar sabzi mekhuri çi migem? Havuç yer misin? Hayal yani hayal kardan. Sen ne hayal ediyorsun? Sen ne hayal ediyorsun? Yani tu çi hayal karda istodai? Hayal kardan. Veya sen hayal ediyor musun? Yani tu hayal mekuni. Hamşire با تاجیکی نیست. ما همشیره میگیم کسانی که به بیمارها نگاه میکنن در بیمارخانه. مثلا یا جمله با این من در آینده همشیره شدن میخواهم. Ben gelecekte hemşire olmak istiyorum. Ben gelecekte hemşire olmak istiyorum. خیلی من در آینده همشیره شدن میخوام. hiç yani hiç میگیم با تاجیکی نیست. Ben hiçbir şeyim. Yani ben hiç çizim. Ben hiçbir şey istemiyorum. Yani ben hiç çiz nemikhwam. Ispanak. Dostan aziz ispanak نیز در جای خودمون اسپاناک میگیم به فکرم. یک نمودی سبزوات است. ازگاره خب دوستان از ازگاره این چیز است. مثلا چیزی که در اینجا هست بسیار است. ششلیک میپزن کو درباره اون میمونم ازگاره میگم. اون نه در جای خودم راست که اون رو نیز ندیدم. ازگاره ideal yani ideal. İnek yani gov. Sizin ineğiniz var mı? Yani şuma gov dore. Sizin ineğiniz var mı? İngiltere yani Anglia. Yani tu ba Anglia raftan mekhoy. Sen İngiltere'ye gitmek istiyor musun? Sen İngiltere'ye gitmek istiyor musun? Ya gufta beyan kas pursemetan. Yani insan yani insan. Dünyada 8 milyar insanlar var. Dünyada 8 milyar ne var? İnsanlar var. Çıkamagen در dünya 8 milyar insan ha hastن. Hop İspanya, İspanyol. Hop İspanya çok güzeldir. İspanya خیلی زیبا است. İspanya Avrupa'da bulunuyor. İspanya در Avrupa mevcut است. هم خیلی است. İş yani kor. Ben işliyorum veya ben işe gidiyorum. Ben bakor
rafta istoda. Man ba kor meravam. Ben işe giderim. Man ba kor meravam. Hop İtalya guftem. İtalya. Benim babam İtalya'ya gitmişti. Yani padariman ba İtalya rafta bud. Zamanı güzelse gitmişti. Benim babam İtalya'ya gitmişti. Veya ben İtalya'ya gitmiştim. در زمان گذشتن خیلی نه. خب ژاپنیا ژاپن. خب یک جمله سازیم با این. ژاپن ها بسیار marka های araba ها دارند. Japonlar çok araba markaları çıkartıyorlar. Yani bisiyor marka moşin ho mebarot. Araba neydi? Moşin. Marka yani marka Japonya, Japon ho. Japonya yani Japonlar şud Japon ho. خب ژتون ژتون مثل یک تنگه هست دوستان. از مثال میگوید اگر در مترو یک مشتری هست شما ژتون میگیرید وقتی با مترو سوار شدن با زبان تاجیک به فکرم نیست ژتون میگن ژیلت yani jilet rişta roşak میگن که jilet اون kadın yani zanak zan kafe kahve kadın yani misal kadın ne ya misal göreyim bak kadın düğünde kadınlar oynuyorlardı. Der tuy düğünde yani derince kelime düğün bud. Düğünde der tuy düğünde eğer kuşkine düğünde der tuy kadınlar zanho kadınlar oynuyorlardı. Yani bozi mekardan. Der tuy kadın zanho bozi mekardan. Kafe yani kahve kafe bu tojiki. Hop ما دیروز شب به کافه رفتیم. Biz dün akşam kafeye gittik. Kafeye yani ba kafe raftem. Biz dün yani diyoruz akşam dün derince bud mu? Dün. Ne ya kelime diğer dostlar yazıyoruz. Dün yani diyoruz. Biz yani dün ba kafeye gittik. Kafeye gitmiştik. Rafta budem. Kahve. دوستان از کافه است با kahve است. خب kahve کمتر اصول ترکی است. کافه مدرن yani زمان حاضره yani کافه هایی که الحال ما میریم در اونجا قهوه نوشیدن و kahve اینجا بسیار در این اصول تاریخی است yani جایهایی که شده هستن اونجا هستن kalabalık yani جایی که سرآدم و سرماشین است. مثال İstanbul çok kalabalık bir şehirdir. Yani İstanbul یک شهری بسیار سرودان بسیار kalabalık yani بسیار odam yani kalabalık بسیار odam ho بسیار مثلا kalabalık بسیار با misli خب خیلی بسیار نه aslında بسیار çok گفتنی گفت چه گویم misal ya joy merad ya bozor merad serodam است ama چی میگن kalabalık pazar çok kalabalıktı yani bozor بسیار serodam بود. Kalem yani kalam. Benim kalamım kırıldı. Kalam iman çıkarkat şikast. Hop kalp dil yani kalp. Benim kalbim kırıldı. Efendim dil iman şikast. Kalb iman şikast. Benim kalbim senden kırıldı. Kalb iman astu şikast. Kapı yani der. Ben dün kapıyı açtım. Man diyoruz. Darro çıkarkadan kuşodan. Kedi yani gurba. Ben kedileri çok severim. Man gurbaha ra بسیار دوست می‌دارم. Pişak. Man pişakha ra بسیار دوست می‌دارم. Hop kız. Doktor benim bir kız çocuğum var. Yani man yak doktorça doram. Benim bir kız çocuğum var. Hop kira arenda. Hop ben nizya cümle biyorum. Ben evimi kiraya verdim. Man xonam ro chikor kardam ba kiraha yani ba ijara dodam. Arenda ijara. Kişi şahs. Dün 10 kişi diyoruz 10 kas otobüse bindi. Diyoruz dün 10 kişi otobüse bindi. Diyoruz 10 kas ve otobüs şişt. Kitap yani kitap. Ben kitap okumayı çok severim. Man kitap khondan ro بسیار دوست می‌دارم. Ben kitap okumayı çok severim.
koltuk yani koltuk جایی که masa vay stol divan tam bamisli divan است yani بسیار sandalye stol رو میگن koltuk yani divan Kore yani Kore'ye ben Kore'ye gitmiştim. Ben Kore'ye gitmiştim. Tamam. Man bak Kore'ye rafta budam. Kore. Köpek. Sak. Benim bir köpeğim vardı ama öldü. Man yak sak doştam ama çikolkat mor. Köy yani kışlok. Bizim köyde hayvanlar var. در قشلاق ما چی است؟ حیوان ها هستند. kuş yani paranda. Ben kuşları pek sevmem. من kuş پرنده ها رو بسیار دوست ندارم. خب مثال دوست ندارم ama دوست ندارم راستیه. kutu yani kuti. خب ben kutu eşya getirdim. من یک kutu چی آوردم؟ eşyaha آوردم. Kütüphane yani kitapkhane. Kütüphanede çok kitaplar var. Bak kütüphanede der kütüphanede çok بسیار kitaplar var. Yani der kitapkhane بسیار kitapha هستند. خوب lale yani lola lale çiçeği veya lale baharda yetişir. Yani lola در بهار میبراید. خوب limon çok ekşidir. Limon çok ekşi. Yani limon بسیار turş هست. Ekşi. Lokanta yani lokanta آشخانه. خوب بسیارتر مثل آشخانه نه و یک جایی که مثال فاست فود گویم. خیلی جاها رو لوکانتا میگن. خوب کانتین هایی که در مکتب هستن onha رو نیز لوکانتا میگم بسیارش رو. خوب لوکانتا biz lokantaya gittik. ما به کجا رفتیم؟ به لوکانتا رفتیم. Lütfen yani lütfen numaranı bana söyler misin? Lütfen numara yani numarat رو به من میگویی. mağaza yani mağaza. Makas yani kayçı. خوب biz mağazaya gittik. Veya biz mağazada alışveriş kelime رو گذاشته بودیم alışveriş yaptık. ما در mağaza خرید و فروش کردیم. Makas گفتیم قایچی. Ben makasla saçımı kestim. Ben makasla yani makasla bu قایچی سرم را چیکار کردم؟ saçımı yani موی سرم را kestim. Yani بریدم. پاس کردم. Masa yani stol گفتیم stool. خوب masa merdiven zinapoya. خوب ben masa üzerinde ders çalışıyorum. Ben der buraya stul ders teor mekram. Ben masa üzerinde yani der bolayı stul ders teor mekram. Merdiven yani zinapoya. Ben hep ben oldu. Ahmet merdivenle yukarı çıktı. Ahmet merdivenle yani bu çiz merdivenle ne yaptı? Yukarı çıktı. Ahmet bo zinapoya ve bolo baromat. Meşgul yani maşgul şudan. Ben çok meşgulüm. Ben çok meşgulüm. Yani ben بسیار مشغولم. Metro yani metro. Bu çiz millet yani millet batoçki niz millet negem. Misal yani misal millet misal ben kelime millet diye misal biliyorum. Tacik milleti Orta Asya'da yaşarlar. Yani milleti Tacik der Asya miyona çıkarmaklar zindagi meknet. Misal bana bir misal getirebilir misin? Bana یک misal آوردن میتوانی. Misal یکم که باشه bana bir misal getirebilir misin? İspat edebilir misin? Veya ispat kardam میتوانی. Misal آوردن میتوانی. Mühendis yani mühendis botoçki. Ben bir mühendisim. Ben bilgisayar mühendisiyim. خیلی bilgisayar در این بالا بود دوستان عزیز. bilgisayar چی بود؟ گفتم
computer. Ben bilgisayar mühendisiyim. Mühendisiyim. Yani kim? Ben. Ben bilgisayar mühendisiyim. دوستان عزیز وقتی اینها خیلی کلمه های زیاد هستند در اینجا. اینقدر کفایه هست. با بسیار این کلمه ها چیکار کردم؟ مثال ها آوردم و معنای کلمه ها رو به شما گفتم. درس 20 minut شد، زیاد دراز کردن نمیخوام. از همین لحاظ دوستان عزیز از شما خواهش میکنم با این کلمه ها باز شما جمله ها سازید و در کامنتر یا جمله ها نویسید. دوستان عزیز اگر این خیلی کارها زیاد شود در آینده من وقت شروع کرده با کسانی که بسیار مشغولیت میکنن با آنها با واسطه یگان اینستاگرام و یا با واسطه واتساپ با واسطه دیگر با ویدیو ویز صحبت کرده، یعنی با ترکی صحبت میکنیم و یا در همین خیلی دوستان عزیز و اون رو نیز در اینترنت میپرتیم. دوستان عزیز نخواهم از این روز اعتبارا با بسیار سخت‌تر قدم بسیار خواهش ها و طلب ها شده ایستاده است. خب değerli dostlarım teşekkür ederim. Yani teşekkür میکنم beni dinlediğiniz için, yani برای اون که مرا گوش کردید ve yani ve kanalıma abone olmayı unutmayın. Yani ve kanalıma abone şudan رو فراموش نسازید. Kendinize çok iyi bakın. İyi akşamlar. Görüşürüz. Görüşürüz arkadaşlar. Kendinize iyi bakın.